3, 2, 1, start! Dvije minute je prošlo, Lucija 46 ponavljanja, Girija 8 kg, Željka 35 ponavljanja, Girija 12 kg, Mihaela 34 ponavljanja, Girija 12 kg, Ignastija 41 ponavljanje, Girija 16 kg. Ajmo cura, čujem pomogu! Četiri minute su prošle, Lucija je na 91 ponavljanju, Željka na 67, Mihaela 66 i Nastja na 69 ponavljanja. Ajmo cutke.
Još manje od 3 minuta do kraja. Lucija 165 ponavljanja. Željka 110 ponavljanja. Mihaela 116 ponavljanja. I Nastja 121 ponavljanja. Željka nam je gotova, završila je žrk sa 110 ponavljanja. Ja, Zadnja minuta. Pet, 4, 3,